Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Jao jadna Bosna suverena, zbog Alije posta razorena, što proglasi Bosnu suverenu, ne imao glavu na ramenu, što proglasi Bosnu suverenu, ne imao glavu na ramenu. Došlo vrijeme da se Srbi svete, sve džamije u oblake lete, nema Ante, Azema i Tite, da te opet od Srbina štite. Nema Ante, Azema i Tite, da te opet od Srbina štite. Džaba postiš Ramazanskog posta, ne spasete ni Allah ni Gospa, jer Srbina nema nigdje ravna, Srbi neće ničijega jarma, jer Srbina nema nigdje ravna, Srbi neće ničijega jarma. Došlo vrijeme da se Srbi svete, sve džamije u oblake lete, nema Ante, Azema i Tite, da te opet od Srbina štite. Nema Ante, Azema i Tite, da te opet od Srbina štite. Neće šaljo proći kao prije, ti na štapu nosit ćeš dimije, tvoja propast već je na vidiku, kad ti ćerka uči politiku. Tvoja propast već je na vidiku, kad ti ćerka uči politiku. Došlo vrijeme da se Srbi svete, sve džamije u